искам да се помолим, защото Si nous pouvons prier parce que Бог да ни благослови, да le благослови Seigneur puisse преводачката, bénir l'interprète, да й даде силно qui lui водителство. donne la force. Боже, ние ти благодарим Merci Seigneur. за тази сутрин, Merci pour ce matin, за всеки един, de tout un chacun de nous, защото ние идваме с грешки, parce que nous étions dans le péché, nous étions, идваме с проблеми, et nous venons avec nos problèmes et nos péchés. идваме с грехове, Nous venons avec nos péchés, но те молим mais nous te demandons Seigneur, да ни простиш тази сутрин que tu puisses nous pardonner ce matin и да ни дадеш опростителен дух, et nous donner l'esprit du да pardon, може да прощаваме que nous puissions nous aussi pardonner на съпруг, на съпруга, à nos époux, nos épouses, на синове, на дъщери, nos fils, nos filles, на снахи, на зетове, avec les beaux-frères, les на belles-sœurs, братия, на сестри, nos frères, nos sœurs, а и на враговете си. et pardonner aussi nos ennemis. Молим те, Nous te demandons, Seigneur, nous te кръвта ти prions да бъде върху събранието, que ce soit toi qui prennes le contrôle de ce culte, защото там, където минава кръвта ти, parce que là où passe ton sang, твоя живот le sang, се вселява в нас. que ta vie puisse venir en nous, На Исус. au nom Амин. du Seigneur Jésus. Amen. Ще разгледаме една интересна тема. Et nous allons voir un thème très intéressant. Вярваш, Tu crois? плюс повярвал Si tu as déjà cru и новороден. et si tu es nouveau-né, Вярваш, Tu има crois? страх, tu as de peur, повярвал, има смелост. tu as cru et tu as du courage. Когато има смелост, Amen. Et tu as du courage. идва сила. Quand tu as du courage, il y a la force qui vient. И тази сила, Et cette force, тя ни води. c'est Тя elle ни qui nous ръководи. conduit. Elle nous conduit, cette force. Ще четем Божието Слово. Nous allons lire Ще ви dans la помоля Bible. да си изправим. Si vous pouvez vous mettre debout. Това е в Йоан 20, 19. Dans le livre de Jean 20, 20, 19. Йоан 20, 19. Ok, 20, 19, Jean 20, 19, l'évangile de Jean 20, 19. А вечерта на същия ден, първия на седмицата, когато вратата на стаята, където бяха учениците, беше заключена, поради страха от юдеите, Исус дойде, застана на средата и им каза: мир вам. Намерили го? Da. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présentant au milieu d'eux et leur dit: la paix soit avec vous. До 23 стих. Ok. Jusqu'au verset 23. Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et dit: recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Благодаря ви, може да Et седнете, je vous да remercie, vous pouvez вземете vous asseoir. местата Vous си. pouvez vous asseoir, oui. Самите ученици, Et nous voyons que les disciples, те са били вярващи, c'était des croyants, n'est-ce pas? защото дойдоха при Исус. Parce qu'ils s'étaient rapprochés de Jésus. Всички ние, Nous tous, които идваме при Исус, nous tous qui venons vers notre Seigneur Jésus, ставаме вярващи. nous sommes de croyants, nous devenons de croyants. Приблизително около 3 години и половина Et à peu près il y a 3 ans de cela, тези 3 ans et demi, ученици pendant à peu près 3 ans, ces disciples, бяха с Исус. ils ont vécu avec Jésus. Виждаха чудесата, Ils ont vu des miracles qu'il a fait. виждаха знаменията, Ils ont vu des prodiges. виждаха всичко това, което Исус Ils ont е vu des правил. signes, ils ont vu tout ce que le Seigneur Jésus a fait. Дори и те ги правеха Et même eux aussi, ils по prévaient заповед на Исус. des miracles par ordre du Seigneur. Но всъщността Mais ние виждаме nous voyons тук
Исус вече го няма, après que Jésus ne soit plus là, а те се събираха както ние. ils se sont réunis comme nous nous réunissons aujourd'hui. Но в същността виждахме, че те имат Mais страхове. ils avaient peur. Така и ние вярваме, Et nous aussi, nous croyons. но имаме страхове. Mais il y a des fois, nous avons des peurs aussi. Какво ще се случи утре? Comment ça peut se passer? Какво ще се случи Qu'est-ce qui va други arriver ден? demain? Qu'est-ce qui va arriver après-demain? Всички тия страхове Toutes ces нападат вярващите. peurs nous envahissent. À nous les croyants. Защото сме вярващи и Parce que nous идваме sommes при des Исус. croyants et nous venons vers Jésus. Имаха препиране, Ils se réunissaient. караха се, Parfois, ils se disputaient. искаха един отляво, друг отдясно. Ils да се- voulaient des gens qui étaient à droite ou à gauche, qui se disputaient. Тези хора бяха вярващи, Mais c'était des croyants. както и ние. Днес Comme nous, вярваме, aujourd'hui, nous croyons, но имаме страхове. mais nous avons peur aussi. Имаме противоборство с плътта и духа. Il y a une contradiction entre la chair И et l'esprit. виждаме, Et ça se voit че не може да победим. que parfois nous ne pouvons pas. Вярващия Amen. Le croyant, не може да бъде в победа, il ne peut pas être victorieux защото плътта наделява. parce que вярващия. la chair est en train de commander dans le corps du croyant. Затова Исус влезе при тях Et c'est pour cela que le Seigneur Jésus est parti vers eux и той усети, et il a senti че те заключиха вратите, que la porte était fermée. че те бяха неспокойни. Ils n'étaient pas tranquilles. Исус им казва мир вам. Et le Seigneur leur dit que la paix soit avec vous. Той казва моят мир. Il dit да дойде върху вас. que la paix soit avec vous. А ние знаеме, Et nous savons, когато дойде мир, quand la paix arrive, княза на мира е в нас. et elle vient régner en nous, la paix. Много често Et souvent, вярващите les croyants, казват, ils disent, ако Бог е в мен, si le Seigneur est avec moi, dans moi, en moi, кой ще бъде против мен? qui sera contre moi? Но идва проблема Mais quand il y a les problèmes, и те започват вече et ils commencent да бъдат на две мнения. ils ne savent plus Има quoi ли faire, Исус, quoi. няма ли Исус? Est-ce que le Seigneur est là? Est-ce qu'il n'est pas là? Така беше и на планината Et ce Кармил. qui est arrivé dans la montagne Carmel. Тогава Илия ги попита, Et voilà, il se demande, абе хора, до кога ще се облягате jusqu'à quand? на Jusqu'à богатствата quand си? vous allez croire dans vos До richesses? кога ще се облягате на Jusqu'à нещо quand друго? vous allez croire à certaines choses? Ако все още се колебаете, Si vous ne savez pas quoi faire, не може да слезе огън от небето. et il n'y aura pas de feu qui viendra А du Бог ciel. иска да слезе с огън. Et le Seigneur veut descendre dans son feu. Знаете, на тази Amen. планина Et vous имаше savez, sur la много montagne, фалшиви il y пророци, avait beaucoup de faux prophètes, но всъщността нямаше отговор. mais il n'y avait pas de réponse. Имаше един, който чуваше Il y Божия avait глас. une seule personne qui écoutait la voix du Seigneur, И la voix той de Dieu, извика огън. et lui, il a pris le feu. Ако имаш страх, Et si tu as peur, все още си вярваш. donc tu ne crois pas encore. И това не е в победа. Mais il n'y aura pas la victoire dans cela. Това е само, че идваш на църква, Tu viens à l'église, пееш за Бога, tu chantes pour Dieu, хвалиш Бога tu loues ton Seigneur, и вечерта се прибираш et le soir tu rentres chez toi и почваш да се съмняваш. et tu commences à douter, Почваш да мислиш Tu за commences лошите неща, à които penser à идват срещу теб. de mauvaises choses, de mauvaises si choses qui казваш, t'arrivent, et tu te dis, Прекрасно беше в църквата, c'était merveilleux le culte, но всъщността mais страховете не са ме tu as des напуснали. peurs qui sont encore là en toi. Проблема все още не си Les е тръгнал. problèmes ne sont pas encore résolus. И затова Библията ни говори за Et voilà, вяра, la Bible nous parle de la foi, че вярата que la не е в foi пипането. n'est pas dans les choses que nous touchons, Вярата е да викнеш La нещо, foi което не съществува, et de croire à des choses qui n'existent да pas дойде в encore, съществувание. qui viennent dans Да дойде при l'existence, теб. des choses qui n'existent Ако pas ти encore, qui липсва viennent chez toi. изцелението,
Et si tu n'as pas de guérison, par да exemple, викаш изцелението. et que tu prennes ta guérison, Ако ти que tu липсва reçoives мира ta на guérison, царя, s'il n'y a pas de paix en toi, извикай княза на мира. tu dois invoquer le roi И de той la ще paix. дойде. Et lui, il va venir, le Dieu de la paix, il va venir. Но той не идва в път. Mais il ne vient pas dans la chair. Бог е дух. Il est esprit. Le Съгласни Seigneur ли est сте с esprit. мене? Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Ако сте Dieu est съгласни да esprit. кажем амин. Si tu es d'accord, tu dis Amen. Защото княза на мира Parce que le roi de la paix, идва в дух. il vient en esprit, dans l'esprit. И затова ние виждаме Et тези c'est pour cela, ученици nous voyons que ces до disciples, последно. dans les Те бяха derniers jours, вярващи, ils étaient de croyants, но си носиха страховете, mais ils avaient des peurs en eux. носиха си дори и бизнеса. Ils avaient, oui, Знаете, рибари. il y avait tout Всичко dans това. eux, des business, les bars et tout ça. Но дойде време, Mais le temps est venu когато Исус се събираше quand с le тях Seigneur est parti vers eux и им заръча. et il leur dit, И им каза, et il leur хора, dit, écoutez, стойте. levez-vous, Стойте на мястото, където сте сега. levez-vous là où vous êtes maintenant И чакайте обещанието от et баща ми. attendez la promesse de mon Père. И когато Той дойде, Et quand il vient, ще дойде сила върху вас. et la force viendra en vous, И вие ще бъдете свидетели за мен. vous allez être témoins de moi, mes Както в témoins, България, quand така ça сега и sera в Белгия. en Утре Bulgarie, в en Дания. Belgique, demain c'est en Danemark. Бог не ни гледа по етнос. Le Seigneur ne nous voit pas dans nos ethnies, nos, Бог ни вижда, nos когато сме в nationalités. Неговия дух. Il nous voit quand tu as Той ни son вижда като esprit. принцове и принцеси. Nous sommes des princes et des princesses devant lui. И затова нека тази Et сутрин, pour cela que ce matin, ако все още те мъчи si плътското, tu as encore des problèmes dans ta chair, бъди в очакване essaye d'attendre да станеш повярвал. que tu sois croyant alors. Едно е да бъдеш вярваш, Tu peux être croyant, друго е да бъдеш повярвал. tu peux être celui qui a cru. Едно е само да дойдеш на църква. Seulement, il n'y a pas que venir à l'église. Библията казва не La Bible слушателите, dit, vous ne serez pas seulement des gens qui а écoutent, изпълнителите. mais vous serez ceux Те qui ще vont видят faire. царя. Vous allez pratiquer. Alors là, vous verrez le Тук ли roi. сме тази сутрин? Nous sommes là ce matin. Ако все нещо някой е на почивка, на кафе, Si tu es dans les да cafés, излезе от tu es кафето и да дойде тук. essaye de sortir de café, de venir ici. Тогава Alors, ще дойде нещо отгоре. quelque chose du haut va venir. Тогава ще дойде това, което дойде на Петдесятница. Alors, vous allez vous rappeler qu'il y aura quelque chose qui va venir comme c'était dans la Той Pentecôte. дойде в Il est подготвени съдове. venu dans des gens qui étaient préparés, dans des instruments qui étaient préparés. Бог не идва, когато ти си разсеян. Dieu ne veut pas quand tu es distrait. Il ne vient pas Бог quand не tu es идва, distrait. когато ти имаш страх. Il ne vient pas quand tu as des peurs. Бог идва, когато ти го Il очакваш. vient quand toi tu t'attends à Той lui. казва, стоя на вратата Il dit, ти и хлопам. Je suis à la porte et je frappe. Ако ти сега отвориш, Si tu ouvres, аз ще направя храм. je viendrai dîner avec обиталище. toi. Amen. Ще живея аз. Et je veux vivre. Ще живее моя баща. Et mon Père va ще venir живее avec moi. Святия Дух. Et le Saint-Esprit viendra. Когато идва Святия Дух, Quand le Saint-Esprit est là, той носи промяна. il vient avec des changements. Библията казва, когато La дойде Bible dit, Святия Дух, quand l'Esprit viendra, той ще изобличи света за грях. Amen, il va vous Ние може да идваме на vous църква, faire comprendre vos fautes, Но vos ако péchés. все още Nous venons à l'église, живеем mais si в плътта, nous vivons encore, en venant à l'église, nous vivons encore dans la chair, ние все още имаме страхове. alors là, nous avons des peurs. Но ние виждаме в Деяние на Et nous апостоли, voyons dans les actes des 4 глава apôtres, от 23 dans le стих надолу 4e разказва chapitre, qui вече dit
те приеха Святия Дух. Voilà, ils ont reçu le Saint-Esprit. И когато приеха те Святия Et Дух, quand ils ont reçu le това се Saint-Esprit, изпълни в Деяния на апостоли, Alors, 1 глава, tout s'est 8 fait стих. depuis le premier verset jusqu'au 8e verset du 4e chapitre. Вие Parce ще que la бъдете première- свидетели, Vous serez mes témoins, не само тук в църквата, pas seulement dans l'église, но ще излезнете mais vous allez и ще бъдете refléter свидетели et vous allez être témoins навсякъде, из целия свят. dans le monde entier. Святия Дух дава сила. Le Saint-Esprit donne la force. Святия Дух прави Le промяна. Saint-Esprit fait des changements. И тази сутрин Господ Et иска ce да направи във matin, всяко едно le сърце Seigneur veut faire трансформация. dans chacun de vous Да des трансформира transformations, плътта и да се дигне tout transformer en vous, que le Ако все Saint-Esprit още soit те en vous. притиска плътта, Et si la chair est encore en train de te ако все gouverner, още мислиш, че si tu няма да penses можеш да бъдеш encore que tu успешен, ne peux pas avoir du succès, по-бавно. по-бавно ли? По-бавно. Tout doucement. Така. Ако все още така мислим, Si tu crois encore à cela, Святия Дух le Saint-Esprit идва тази сутрин. vient ce matin. Той започва да прави промяна. Il commence à faire ces changements. Ако нещо си съгрешил, Et si tu as péché quelque part, той започва да докосва. il vient de toucher, il vient pour Библията toucher. казва- Il commence à toucher. La Bible dit, Когато Петър ги изобличи, quand Pierre leur a parlé, когато Петър им каза, quand вие, il leur dit, vous който сте размали qui човека на живота, vous allez grandir dans la vie, Библията ни казва, че те И бяха la Bible ожилени dit- в сърцата. ils étaient vivants, И те попитаха, mais Петре, ils ont posé la question, какво да Pierre, направим? que faire, Pierre? И тогава Петър казва да се Et Pierre покаят, dit, répentez-vous, за да може да дойде pour Святия que Дух във l'Esprit вас. Saint puisse venir en vous, Вижте, без répentez-vous. покаяние Святия Дух не идва. Parce que sans confession, le Saint-Esprit ne vient pas en Ние vous. ушким вярваме, Nous croyons encore, но не може да прощаваме. mais nous ne pouvons pas pardonner. Вярващите не може, Le croyant ne peut pas, но повярвалите mais може. celui qui ont cru peuvent. Премини тази сутрин. Accepte ce matin От вярваш, que tu passes du бъди croyant повярвал. à celui qui a cru. Вижте, вярващия прави много Parce que неща, le които croyant прави fait света. beaucoup de choses qui se fait dans le monde. Петър също беше вярващ, Le Pierre aussi, il était croyant. но всъщността вади и ножове, Après, режи уши. après, Това прави днес tout плътта. a changé. Il est devenu autre chose. Но C'est ce qui se passe. духа Mais l'esprit, поставя уши. Поставя уши. l'esprit te donne des oreilles. А Là. ги слага. Il met en vous des oreilles. И затова ние виждаме Alors nous voyons que каква голяма промяна става ce grand changement qui arrive, в рамките на 10 дни. peut-être ça peut être dans 10 jours, Само за 10 дни. juste 10 jours. 40-тия ден се възнася Le Исус. 14e jour, le Seigneur Jésus est parti. Виждат го над 500 Il est души. venu et il s'est montré à près de, Не можаха de 500 personnes. да изчакат 10 дни. Et ils n'ont pas pu attendre 10 jours. От 500 и повече Dans peut-être 500 personnes. останаха 120 за 10 дни в горницата. Et 10 jours après, il s'était resté qu'une centaine. Вижте, плътта не Vous може voyez, да la издържа la в chair ne присъствието peut pas на Святия supporter Дух. quand la force du Saint-Esprit est là. Когато дойде Святия Дух, Quand le Saint-Esprit vient, тези хора станаха много quand смели. le Saint-Esprit est venu, les gens sont devenus très courageux. Тези хора не ги притесняваше нищо. Il n'y avait plus rien qui les dérangeait. В 4 глава в Деяния на Et dans le апостоли, 4e chapitre des Actes des от Apôtres, 23 стих надолу, depuis le 23e беха хванали verset, учениците. et voilà, ils sont devenus des disciples. Биха ги. On les avait arrêtés, on les avait Им казаха battus, строго, et voilà, on les никога avait не interdit проповядвайте de prêcher. в това име, Исус. Ne parlez plus de ce nom-là, Но Jésus. Словото ни казва, Mais la parole nous dit, те възрадвани, ils étaient contents. биени, Amen.
но възрадва. Ils avaient cru, oui, et И ils étaient отидоха не contents. в къщите Et ils си, sont pas partis chez eux dans la maison, dans leur отидоха maison, да се съберат mais заедно. ils sont partis se rassembler. И разказаха с радост, че Ils бяха se disaient бити joyeux qu'ils étaient, заради amen, Христовото име. vivants en Jésus. Amen. И тогава Библията ни казва, че те Alors la почнаха Bible да dit се молят. qu'ils ont commencé à prier. И Библията ни казва, че Et la Bible плътта nous dit никога не que- се съединява да бъде едно сърце. Amen. La Ако chair двама не ne се peut pas. съгласат, Si Те не може да върват. l'esprit et la chair ne sont pas ensemble, on ne peut но pas те marcher. бяха много, Mais ils étaient nombreux, но бяха едно сърце. alors, ils étaient comme un seul Бяха cœur. един ум. Ils étaient unis. И техният поглед Et leur regard беше към начинателя, était visé, усъвършителя. fixé vers нашата celui вяра. qui perfectionne notre foi. Amen. Когато си в духа, Quand tu es dans не l'esprit, те притесняват проблемите. il n'y a pas de problèmes qui peuvent te déranger. Ти ставаш много по-силен. Tu deviens fort. Властта и авторитета са в Le теб. pouvoir et l'autorité sont en toi. И тогава Бог ни казва, Alors le Seigneur nous dit, ето дадох ви власт, voilà, je vous ai donné le pouvoir, дадох ви je сила vous ai donné la force да настъпвате de проблемите. marcher sur vos Казва problèmes. змии, скорпиони, Amen. но това ние го знаем, Oui, nous savons qu'il y en aura, че това са нашите демони, които que ни ce sont nos нападат. démons qui viennent vers nous, Но те не може да дойдат. mais ils ne peuvent plus venir. 90-ти псалом ни казва, Dans le psaume 90, който живее celui qui vit, под покрива на Всевишния, Amen, той пребъдва celui qui vit à l'abri du Seigneur, под сянката Amen, Amen, на Всемогъщия. Amen. Il est sous l'ombre, Amen, Казва, du стрелите Tout-Puissant, летят, Amen. но те угасват. Ça pourra venir, mais ça va s'éteindre. Те не може да стигнат до теб, Ils ne peuvent pas te toucher защото кръвта на parce que le Исус, sang de Jésus тя е върху теб. est sur toi. Когато кръвта на Исус е Quand le върху нас, sang de Jésus est sur nous, Библията ни la казва, Bible nous dit че ние живеем под покрива на que Всевишния. nous vivons sous l'abri du Tout-Puissant. Кръвта на Исус Le е живот. sang de Jésus est la vie. Кръвта на Исус е Le защита sang de Jésus est notre и défense. протекция за теб. Amen. Вижте, дявола не го е страх от никой Le от diable нас. n'a peur de personne. Дявола го е страх, Le diable a когато peur Исус живее в quand нас. Jésus vit en nous. Некой възхвалява, някой проповедник, Il y en a qui peuvent prophétiser, Не го louer, правете. mais защото не го прави проповедника, ça ne le fait pas. Le а prophète ne го le fait прави pas. онзи, който Si, стои отдясно si на ce n'est pas le Отца. Seigneur qui le fait, c'est celui qui fait en nous que Самия nous puissions louer ou проповедник prophétiser. C'est lui qui prophétise, се qui покорява prêche. Lui se soumet. на Amen. Словото. Il se soumet à la parole. Библията La казва в Bible Деяния dit на апостоли, че Dans les actes des свещениците, apôtres, Amen, que les Деяния на saints, апостоли Amen, 7:6, da, 7:6, les свещениците actes 7:6, се покоряваха ils se soumettaient, на вярата. le prophète se soumettait, И Господ Amen, вършеше чудеса et le и знамения. Seigneur faisait des miracles. Господ може да върши тази Le сутрин Seigneur peut чудо faire в ce живота matin ти. un miracle dans la vie, dans Мога да ви votre vie. кажа, Et je peux vous dire че той е реален. qu'il est réel. Ако не си се срещнал с него, Si tu ne l'as pas rencontré, si tu ne l'as pas никога rencontré, няма да може да дойде новораждан. jamais tu peux devenir un nouveau-né. Но когато имаш среща с Mais царя, quand tu rencontres le roi, идва промяна, là les changements arrivent dans ta идва vie. ново виждане. Il y a beaucoup de visions qui viennent en Савел, toi. Библията ни казва, La че Bible той nous имаше dit- убийствен дух в себе си. Quelqu'un avait l'esprit d'assassinat en lui. Малтретираше християните. Saoul, il maltraitait les chrétiens. Но когато имал среща Saul. с Mais quand il a Господа, лична rencontré le среща, Seigneur, quand il a rencontré individuellement le Seigneur, за 3 дни pour 3 jours, той се промени. il a changé. Il n'a eu que 3 Изпълни jours се pour това changer. слово, Et la parole est venue.
че Бог ще разруши que le Seigneur va и ще briser изгради et il va bâtir За 3 en place. дни. Il va bâtir pendant 3 jours. и ще станеш храм на Et Святия là, Дух. tu vas devenir un temple de l'Esprit Saint. Вижте, това не е прочетна книга. Cela n'est pas juste un livre que l'on lit. Това е книгата на живота. C'est le livre de la vie. Некоя чете за знание, Essayons de lire pour comprendre. но Библията ни казва, Mais la че Bible nous знанието dit que la води compréhension до гордост, nous fait grandir. но духа Mais оживотворява l'Esprit dans la vie и дава живот. et donne l'Esprit dans la vie. Затова не я прочитай като книга, Et voilà, on lit dans le livre. но я приеми като живот. C'est pas juste le livre, mais tu dois l'accepter comme la vie. Искам C'est да la ви vie. кажа Je veux vous dire, накратко как en bref, повярвах je vous dis, comme tu as cru, в това слово. comme tu as cru dans cette parole. Ходих на църква, J'étais dans l'église, давах десятък и Ben, тук и там, je donnais ma dîme, je faisais ci, je faisais ça. но един ден Mais un jour, прочетох Второзаконие je lis dans Deutéronome 28:12 28, и там пише et là, il est écrit, много важно нещо да го c'est très приемеш. important pour que tu comprennes. Бог ще те благослови. Le Seigneur va te bénir. Ще благослови трудът на ръцете ти. Il va bénir le travail de tes mains, l'œuvre de tes mains, l'ouvrage de tes mains. Amen. Но няма да взимаш узаем. Няма да взимаш? Няма да взимаш узаем. Et là, tu prends. Ah, voilà, tu ne vas Je pas te emprunter, davаш. c'est toi qui vas prêter. Je te Tu vas бъдеш pas emprunter. даваш. Tu vas être celui qui donne. И това слово влезе в мен. Et cette parole est rentrée en moi. Съгласих се с моята съпруга. Това беше Et voilà, on s'est mis 2000-та d'accord година. avec mon épouse, son épouse. Работех в мината. Je travaillais dans les mines. Взимах и аванс и заплата. Il y avait des avances sur le salaire. Но когато идваше 2-3 дни преди Et quand заплата или преди аванс, 3 jours avant l'avance du salaire аз que je трябваше да prenais, отида в магазина et là j'allais dans un magasin да взема заем pour prendre, и после пак да връщам. emprunter. Après, je payais. J'empruntais tout le temps. Но прочетох този стих Et là, j'ai lu cette parole. и казахме с моята qui dit, съпруга. Je me suis dit avec mon épouse, Ние повече заем няма да voilà, си. on ne va plus emprunter. Ние ще даваме. C'est nous qui allons prêter. Не е било лесно. C'est pas facile. Hein? В рамките на 3 години Господ ни изпитваше. 3 ans, pendant 3 ans, le Seigneur était là nous éprouver. Сега моят син работи в плод зеленчук. Maintenant, je travaillais dans les fruits et légumes. От 10 години. Ça fait 10 ans de cela. Дали остават нещо по-меко, по-който Et voilà, c'est un peu plus facile. Hein, le отнасяме travail. ги в църквата Voilà, on a amené aussi dans l'église. и благославяме народа. Et là, nous bénissons les gens avec ce que nous avons. Nous donnons aux autres. Ходим в магазин, Amen. J'allais dans les magasins. но си плащаме. Et là, je payais Ne déjà. servons Je ne pas. prenais plus, je payais ce que je prenais. Amen. Сващате ли ми тази Voilà. Est-ce que vous сутрин, comprenez какво ce говоря? matin de quoi je parle? Намира ли се някой в тази ситуация? Et s'il y a quelqu'un qui est dans cette situation, Усещам je le sens, духа си, че Dans mon някой esprit, преминава това, което съм qu'il y преминал. a quelqu'un qui passe Преди la 25 période que moi j'ai passée il y a plus de 20 ans de cela. И Господ иска да изцели. Et le Seigneur veut vous guérir. Бог иска да минеш от Le Seigneur вяра veut que tu в puisses вяра. passer du croyant à celui qui a cru. И мога да ви кажа, Et je peux vous dire че Господ que le Seigneur никога не оставя някой jamais n'abandonne да се посрами. ceux qui sont à lui dans les épreuves. От този ден Depuis ce натук jour-là, вече виждал съм много чудеса. j'avais vu beaucoup de miracles. Виждал съм много знамения. J'ai vu beaucoup de signes. Човешкият ум казва, не дей, L'intelligence, l'intelligence de l'homme dans ma tête me disait non. напред. Et voilà, l'esprit disait avance. Виждал съм хора с колички J'ai vu des gens dans des fauteuils roulants,
плътта казва не, Et la chair qui disait non, tu peux pas. но Бог казва Mais да. le Seigneur disait oui. Виждал съм на момента как стават от J'ai vu количка. les gens qui se levaient de fauteuils roulants. Виждал съм как в момента J'ai се vu хвърлят comment патерици. ils lâchaient les béquilles. Виждал съм ракови заболения. J'ai vu Как des gens изчезват. avec des cancers qui guérissaient. Бяхме на една евангелизация. Ils sont venus dans голямо, l'évangélisation, сигурно une над grande 2000 évangélisation près de chez nous. Минаха 3, 4, 5 Et ben les gens, проповедника. des gens qui venaient prêcher, 3 personnes qui prêchaient, 5 peut-être. Тогава си казах, Господи, Alors je me suis dit, Seigneur, аз на празно ли съм дошъл? est-ce que je suis venu ici en vain? Няма ли да се издигне името Ти? Est-ce que ton nom ne va pas se lever aujourd'hui? И тогава отстрани видях една Alors жена j'ai vu quelque part, със своята сестра, Amen, une Води sœur, дъщеря си, която е une sœur qui била avait amené sa на fille 13-14 qui години. avait 13-14 ans. Езика й си Elle спречи. avait une langue ressortie Зъбите, dehors, знаете, не ses може да dents, ходи. elle ne savait pas Представяте си, marcher, има. Виждали сте такива ouais, случаи. elle ne savait pas faire quoi que ce soit. Тогава отидох при тази жена Alors и казах, je сестро, m'approche de cette femme. искаш ли това дете Je да lui бъде dis, изцелено? est-ce que tu veux que ta fille soit guérie? Тя се разплака. Elle a pleuré. Казва, коя майка Elle ми dit, иска? c'est qui la mère qui ne voudrait pas que son enfant guérisse? И тогава се обърнах към нея и казах, ще Alors je me suis освободиш ли retournée. детето Voilà. Est-ce que tu vas libérer ton enfant? да дойде с мен? Qu'elle vienne vers moi. Тя казва, сама не Elle dit, може. elle ne peut Викам, pas marcher toute seule. остави, Et je lui dis, другия е Бог laisse, с мене. laisse-la, elle va venir. Ние сме пак двама. Voilà, on est deux là. Когато я хванах за Et ръцете quand j'ai pris cet enfant dans mes mains и я въведах в центъра, et je l'ai amené au centre, изведнъж това момиче започна да et подскача. d'un coup, la fille a sauté. И само за Et минута d'une тя minute, започна да juste обикаля. une minute, elle a commencé à se promener. В момента Et имате à un усещане moment, какво става. elle a senti ce qui se passait. Реакцията Et la на réaction, плътта, дето казаха la réaction да de не la chair qui излизат. se disait non, Всичко тръгна да Voilà. излиза напред. tout Кой да est приеме Исус? venu parce да qu'elle a приеме pris le изцелението Seigneur си. Jésus. Oui. Една жена излезе Il y a напред une femme qui est venue là и dans le moment буквално падна пред мен. et elle est tombée là devant moi. И видях изведнъж Et je vis локва кръв. tout de suite du sang. Веднага дойде и малко в мене в трес. Et elle était Казах, venue, elle était това stressée. е, Elle dit, че oui, Господ ще направи c'est нещо. ça, le Seigneur va faire quelque chose pour toi. Дигнаха я, On l'a pris, сложиха я там на стол. on l'a mis là sur une chaise. В понеделник трябваше да отиде Et le lundi, на операция elle devait être от рак. opérée d'un cancer. Вторник ми се обажда Et le пастора, mardi, on l'appelle et dit, разликата е 200 Pasteur, километра от нас. parce que c'était un peu plus loin de là où je vivais, И ми казва, et пасторе, dit, Pasteur, тази жена, която имаше cette dame qui изплюта кръв, avait le sang qui coulait, докторите казаха, че тя няма рак. les médecins ont dit qu'elle n'a plus le cancer. Amen. Това е нашия Бог, C'est ça notre Dieu който върши чудеса. qui fait de Той ги е miracles. вършил. Amen. Il l'a Той fait. продължава да ги Il върши. continue à faire. Той може да ги Amen. върши и тук Il сега. peut le faire encore aujourd'hui, là, maintenant. Това е нашия Бог, C'est който ça ние трябва notre да Dieu вярваме. en qui nous devons croire Излезнем от покривалото на pour que nous вярващите puissions и sortir de да l'état de навлезем в pécheur покривалото на повярвалите. pour venir vers le Едно е camp de ceux вярваш, qui ont cru. Друго е да повярваш. Pour ne pas être juste croyant, mais être Библията celui ни qui a казва, cru. че La Bible nous dit que повярвалите ceux qui, в Мое les име, croyants qui vont croire en mon те nom, ще говорят Amen. на езици. ils ne parlent pas de... Non, ils ne parlent pas comme ça, non. Ils ne parlent pas ça. Те ще гонят демони. Ils vont chasser les Те démons. ще полагат ръце на болни. Ils vont imposer les mains sur les И malades. болните ще оздравеят. Et les malades Ако все vont guérir. още не Amen. си правил Si това, tu ne l'as pas encore fait tout ça, трябва да подействаш. tu dois le faire. Да излезеш от De покривалото sortir de ce на couvercle вярващите de croyants и да влезнеш под et мантията на devenir Исус. dans le camp du Да Seigneur докоснеш Jésus. мантията на Amen. Исус. Amen. Вижте тази жена, Et vous avez vu cette femme която беше 12 години qui était 12 ans, с кръвотечение.
Тя е била perdait богата du жена. sang pendant 12 ans. Библията ни казва, че Et la тя Bible е nous dit била que богата. elle était riche. Тя разчитала на богатството си. Elle croyait dans sa Тя е richesse. мислила с парите Elle си avait може cru да qu'avec направи son много argent, il неща. pouvait faire des choses. Но Словото ни Mais казва la parole nous колко dit тя que уповаваше на парите. elle avait tout donné. Elle croyait à l'argent, mais Ми се стопяваха парите. tout l'argent est parti. Но Mais болестта la maladie се влошаваше още повече. s'empirait dans elle. Вижте, много е важно Vous avez vu que c'est слушането. très important ce que nous écoutons. Слушането да го вкараме в Écoutez, действие. oui, écoutez. Et Тази жена е слушала. cette femme a écouté. Защото тази жена не е имала право според Parce еврейския qu'elle n'avait закон pas да le стои между droit хората. même de se renseigner Тя dans le е temple била avec les gens. извън населеното On място. devait la chasser parce qu'elle И n'était pas трябваше да pure. вика нечист, нечист, Elle за да се n'était pas пазят pure. хората Oh, от нея. je ne suis pas pure, je ne peux pas m'approcher de vous. C'est ce qu'il disait. Но тя Mais рискува. elle a risqué. Тя каза нещо Elle много dit важно. quelque chose qui est très important. Всичко това, което съм имала пари, всичко това, което Tout ce que j'ai съм eu го comme имала в argent, себе си и съм мислила, je че с парите си croyais мога. que l'argent pouvait faire quelque Но chose. това слушам, Mais ce que че j'écoute в maintenant, този град que dans cette ville, Исус развали le погребение Seigneur est venu ouvrir le tombeau. и даде детето на майката. Il a rendu l'enfant à sa Тя maman чула qui за était този morte. слепия. Elle a écouté cette parole. И в нея се надигнала Et en вяра. elle, il y a la foi qui est venue. И тази вяра Et cette foi я вкара в победа. l'a rendue victorieuse. Amen. Et elle se dit, c'est très important. Какво ще изговаряш? C'est que tu vas te Не dire, ta изговаряйте parole. негативни неща. Tu ne dois pas parler de choses Винаги négatives. трябва да бъдат Tu позитивни. dois positiver. Когато Бог те Quand вижда, le Seigneur te voit, че ти говориш позитивно, que tu parles Бог positivement, казва, ти си смел le човек. Seigneur dit, tu es courageux. И аз ще бъда с теб. Et moi, je serai avec toi. Когато ти говориш Quand tu негативно, dis des choses о, négatives, тия пари, знаете, за тази je жена, pourrais pas, която трябваше да храни Илия, oui, Била е cette femme вярваща qui жена. devait donner à manger à Élie, чуваше Божия глас, elle écoutait la voix du Seigneur. но всъщността Mais тя en не réalité, повярва. elle ne croyait pas. Но Божия човек и каза, Mais le айде сега, Seigneur, l'homme направи de го. Dieu dit oui, voilà. Тя каза нещо Mais non, негативно. elle a dit quelque chose de négatif. Има малко хляб, J'ai un peu du ще го pain, изям, je veux en manger. ще умра аз Après, je vais mourir и ще avec умре и mon детето enfant. ми. И това, което Et alors, изговори, ce qu'elle a dit, въпреки че не е спрял хляба, malgré que le pain ne s'est Но pas, детето n'a pas умря. cessé, mais l'enfant est mort поради думите на par майката. rapport aux paroles de Ние sa някой maman. път нанасяме проклятия на децата. Parfois, nous-mêmes, nous Oh, maudissons това nos дете няма enfants. да стане Ah, нищо cet от него. enfant ne Oh, sera rien това dans sa дете от vie това et il ne няма va да jamais стане. réussir. Бог L'enfant ne казва, réussit. ще Et стане. le Seigneur dit, il va réussir. Затова Бог иска да Et говориш ça, позитивно. le Seigneur veut que tu parles В positivement Притчи de ta vie. 18, Amen. 21. Amen. Dans le proverbe Там се 18, казва, on se смърт dit, и живот courageux. Amen. има силата на езика. Amen. La langue a la force de Когато vie et de mort. изповядваме Quand негативното, tu parles négativement, проклятията ни следват. oui, la malédiction nous poursuit. Когато Quand tu parles говорим позитивно, positivement, тогава alors благословенията ни следват. la bénédiction nous suit. Amen. Сам ти трябва да излезнеш от това. Tu dois toi-même t'en sortir. Sortir de много е cet état de... важно. C'est très important. В Евреи 12, Dans едно се Hébreu казва. 12, Много важен стих е тази c'est сутрин да très го important разбереш. Да благодариш на Господа que tu remercies le и Seigneur да продължаваш да et que благодариш. tu continues à le remercier. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens Казва, аз aujourd'hui, много се моля. ils prient beaucoup. Ще ви кажа, и дявола се моли. Et c'est comme si le diable s'est... Исус му казва, ай, щом си решил, Le Seigneur lui dit, молиш ми се, ходи Ok, там при vas-y, свинете. prie comme tu veux. Но всъщността, Mais en réalité, благодарността Amen. е много по-силна. Amen. Quand tu es, la Благодарността gratitude est тя е très много forte. по-силна. La gratitude est très Когато ти forte. благодариш, Quand tu вече remercies, ти си го взел. quand tu reconnais, oui, И Amen. казваш, Боже, Et благодаря tu ти. dis, Seigneur, je te remercie. Когато се молиш, Quand tu знаем pries, много, казва, искате, et tu dis que tu за да veux, го изживявате.
в parce que плътта c'est ce си. que tu crois dans ta chair. Но Бог тази сутрин Mais le говори Seigneur dit ce да matin търсим първо Него, que tu dois le chercher да d'abord търсим lui. първо славата Му, Amen. а Sa всичко gloire останало, et le reste. всичко останало Et le reste, ще се прибави. ça va venir. Дали изцеление, Amen. Amen. дали е снабдяване, Que ce soit la дали guérison, княза на мира quoi que трябва да ça влезе soit, в дома ти. mais le roi de gloire, le roi de Това са paix, важни неща. Amen, viendra. Et c'est très Вярвам, че important. тази сутрин Ce matin, Бог говори, le Seigneur parle, Бог докосва. le Seigneur touche. Не е нужно да излезеш отпред. Pas besoin de venir même ici devant. Тази жена изговори Cette femme посетивни. se dit elle-même ces mots à elle. Направете си сметка, 12 години. Essayez de vous rappeler que toutes ces années qu'elle a vécues, Тя е била 12 ans, elle немощна. était incapable de faire quoi que ce soit. Където е бил Исус, Là où le Seigneur Jésus était, винаги е било навалица. là le Seigneur faisait des miracles. Бог и Quand даде il сили était là, il donne la заради force. думите, които Amen. изговори. Par rapport à ses paroles à elle. Amen. Voilà. Elle a eu la guérison. Ce matin, Хвали се за мантията. saisis-toi. Искате ли да си справим? Est-ce que tu peux te mettre debout? Да си справим. Tu peux te mettre debout. Не пред проповедника, Pas devant moi, celui qui а пред prêche, царя. mais devant le roi. Всеки един от нас прави грешки. Tout un chacun de nous fait cette erreur, commet cette erreur. Тази сутрин, Mais ce matin, ако стоиме пред Него, si nous sommes debout devant lui, изповядваме греховете си, nous confessons nos péchés, Той е верен. il est, Amen, Той ще го направи тази сутрин. il va le faire ce matin. Той ще дойде в живота. Il va venir dans ta vie. Искам да се молиме. Nous allons prier. И ако някой е съгласен, Et si quelqu'un est да d'accord, се съгласи съгласието на s'il est двама, d'accord, какво казва Бог? l'accord de deux personnes, ти quand го deux даде. personnes se mettent d'accord, Amen. Ако си болен Si tu es malade, и когато се молим, quand nous allons се prier, съгласиш, tu es d'accord, ще alors, бъдеш изцелен на alors tu място. seras guéri. Боже, Боже, Le Seigneur. ние ти благодарим. Seigneur, nous te remercions. Благодарим и ти за тази сутрин, Nous te remercions, Seigneur, pour ce matin, че ти изговори думи, que Боже. toi tu parles, tu dis des mots, Защото ти си казал думите, които ви parce que tu as говоря. dit que les mots que nous Те са disons, дух. c'est живот. l'esprit. Amen. Nous avons le pouvoir dans nos Затова ние paroles. ги приемаме като Et живот. voilà, nous l'acceptons comme la vie. И ако има болни, Боже, Et s'il y a de malades, Seigneur, това е Твоето Слово, c'est ta parole че в Твоите рани que dans tes maîtrissures, ние nous се изцелихме. sommes guéris. Amen. И аз ти благодаря, Господи, Et je te remercie, Seigneur, че тази сутрин минава que Твоята ce сила. matin, il y a ta force qui est là. Там, където има болки по кръста, Là où il y a des douleurs, болки по dans le раменете, dos, dans les болки épaules, по глезените, des douleurs dans les articulations. в името на Исус, Au nom de Jésus, всяка болка да си тръгне. toute douleur s'en va. Amen. Au nom de Ние Jésus. вярваме, Боже, Nous croyons, Seigneur, че това е властта и силата от que cela est Тебе, le Боже. pouvoir et la force qui vient de toi. Че точно сега Que exactement maintenant, ти изцеляваш, tu guéris, ти премахваш болките. tu enlèves les douleurs. Ако има кръвно, Господи, който е в момента, Et s'il y a encore des ние choses qui изповядваме и troublent, вярваме. oui, nous croyons. 120 на 80. 120 Et на 120 80 à за 90, нормално кръвно. que Боже, ако има вирусни s'il заболявания, y a des virus qui vous в dérangent, името на Исус, au nom de Jésus, да изсъхнат до корен. qui tous, Да que изсъхнат soient до partis корен. des virus, Боже, аз ти que ça благодаря, puisse sécher. Seigneur, je че te тази сутрин remercie que ce matin, кръвта ти идва върху нас. ton sang vient sur Кръвта nous. ти ще ни пази. Ton sang va nous Кръвта garder. ти ще ни Ton защитава. sang vient nous défendre. Духът ти ще ни изпълва. Ton esprit vient nous Хомотите remplir. ще бъдат Amen. разчупени. Amen. 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 Народът ти Les ще бъде obstacles sont enlevés. свободен, Amen. Боже. Et Благодарим les ти nations seront в името libres au nom на de Исус. Jésus. Амин. Amen. Амин. Amen. Амин. Благодаря ви, може да седнете. Je vous remercie. Vous pouvez vous asseoir.